nalazimo se na početku osmodnevnog praznika kulture, praznika pozorišta u kome evo Užice postaje po ko zna koji put pozorišna ili teatarska prestonica Srbije. Što za Užice i nije neka novost ili je često u toj ulozi. Evo samo ove godine Užice ima 4 pozorišna festivala. I ja bih na početku da se zahvalio domaćinima, znači gradu Užicu i Užičkom pozorištu na hrabrosti, istrajnosti, upornosti da naprave ovaj festival i još 3, od toga su 2 koje pripadaju zajednici, znači Joakim i Mali Joakim. I to u vreme kada se mnogi festivali iz raznih razloga prethodnih nedelja i meseci u Srbiji odlažu, a da li će ih biti, to već niko ne zna. Kada se nešto odloži, pitanje je, nešto će možda se i desiti i želimo da je ovi drugi, ali nisam optimista za neke festivale. Hvala vama što ste došli da večeras zajedno otvorimo ovoj prazne kulture. Stomatović kao selektor i direktor ovog pozorišta i vođa tima koje je pripremio ovaj divan festival, po svemu sudeći očeka nas lepa fešta, ali se od Zorana Stomatovića do Ajena, direktora pozorišta u Srbiji, do Ajena naše zajednice i njegovog tima manje ni očekivalo. Divan program, divna selekcija, divni prateći programi i nadam se da ćemo svi uživati u narednih 8 dana. Sastav žirija i žirija okruglog stola garantuje da će odluke biti odlične i na nivou onako kako očekujemo.